Već 50 dana za redom Pink je najgledanija komercijalna televizija u Srbiji. Sa udelom od 21,55% naš program je ubedljivo privukao najviše pažnje publike tokom celog dana. Bili smo najgledaniji i među muškarcima i među ženama. Bili smo najgledaniji ako zasebno posmatramo samo Beograd kao i u užoj kategoriji od 18 do 49 godina u Beogradu. Bili smo najgledaniji kako među urbanom, tako i među ruralnom publikom. A posebnu visoku gledanost imali smo u predvečernjim terminima od 17 do 19:30. Tada je naš program pratilo 28,54% publike, više od javnog servisa i više nego sve komercijalne stanice zajedno. Emisije koje su vam juče privukle najviše pažnje su Mala nevesta sa 1.269.000 gledalaca, Nasleđe jedne dame sa 1.380.000 gledalaca. U top 7 se plasirao i City koji je pratilo skoro 30% publike. Kada uporedimo sa konkurentskom emisijom Ekskluziv koja se emituje pola sata kasnije, vidi se da naša kratka forma sa tradicijom dužom od jedne decenije ima trostruku prednost u gledanosti. Juče ste još rado pratili naš popodnevni i nacionalni dnevnik, kao i Grand Paradu uz koju je bilo 1.430.000 gledalaca. Uz Multimilioner je bilo 1.127.000 gledalaca, a uz emisiju Jelene Bačić-Alempić 1.041.000 gledalaca. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.